एवं मया श्रुतम् एकस्मिन् समये भगवान् राजगृहे विहरति स्म। कृत्रकूटे पर्वते महता भिक्षुसङ्घेन सार्धं महता च बोधिसत्त्वसङ्गेन। तेन खलु समयेन भगवान् गम्भीरावसम्बोध नाम समाधिं समापन्नः। तेन च समयेनार्यवलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासत्त्वो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाण एवं व्यवलोकयति स्म। पञ्चस्कन्धास्तांश स्वभावशून्यं व्यवलोकयति। अथायुष्मान् शारिपुत्रो बुद्धानुभावेनार्यावलोकितेश्वरं बोधिसत्त्वं महासत्त्वमेतदवोचत्। यः कश्चित् कुलपुत्रो गम्भीरायां प्रज्ञा पारमितायां चर्यां चर्तुकामः कथं शिक्षितव्यः। एवमुक्त आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासत्त्व आयुष्मतं शारिपुत्रमेतदवोचत्। यः कश्चित् शारिपुत्र कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चर्तुकामस्तेनैवं व्यवलोकयितव्यम्। पञ्चस्कन्धास्तांश स्वभावशून्यान् समनुपश्यति स्म। रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम्। रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतायान पृथग्रूपम्। यद्रूपं सा शून्यताया शून्यता तद्रूपम्। एवं वेदाना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि च शून्यता। एवं शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता कक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमला अनूना असंपूर्णा
तस्मात् तर्हि शारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानम् न चक्षुर्न श्रोत्रं न घ्राणं न जिह्व न कायो न मनो न रूपं न शब्दो न गन्धो न रसो न स्प्रष्टव्यं न धर्मः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोधातुर्न धर्मधातुर्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या न क्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयः न दुःखसमुदयनिरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तिर्न प्राप्तिः तस्माच्छारिपुत्र अप्राप्तित्वेन बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितामश्रित्य विहरति चित्तावरणः चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वणः त्रयद्वव्यस्थिता सर्वबुद्धाः प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तरां सम्यक् सम्बोधिमभि सम्बुद्धाः तस्मात् ज्ञातव्यः प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्या मन्त्रो नुत्तरमन्त्रो समसममन्त्रः सर्वदुःख प्रशमनमन्त्रः सत्यममिथ्यत्वात् प्रज्ञापारमिताया मुक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा एवं शारिपुत्र गंभीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यायां शिक्षितव्यं बोधिसत्त्वेन अथ खलु भगवान् तस्मात् समाधेर्व्युत्थायार्यावलोकितेश्वरस्य बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य साधुकारमदात् साधु साधु कुलपुत्र एवमेतत् कुलपुत्र एवमेतत् गंभीरायां प्रज्ञा पारमितायां चर्यं चर्तव्यं यथा त्वया निर्दिष्टमनुमोद्यये सर्वतथागतैर्हब्धि सम्यक् सम्बुद्धैः इदमवोच भगवानानन्दमना आयुष्मान् शारिपुत्र आर्यावलोकितेश्वरश्च
बोधिसत्त्वो महासत्त्वः सा च सर्वावती पर्षत्सदेव मानुषा सुरगन्धर्वश्च लोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्निति प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्रं समाप्तम् हृदयसूत्रं समाप्तम्।